Mao gini madali-dali na magluto aning klaseng isda. Kung dili sugbaon, labugon. Time pa. Putilaw sa puta sa atong giluto gyud. Pod. Tirada na to diha Sir Ma'am Idol. Karong adlaw Sir Ma'am Idol, magluto na pud ani nga klase sa mananap. Nagkapalit diha ta aning mananapan diri ra pud sa mong dapit. So katong wala pa kaila aning isda, kining dako mo ni gitawag na bugpakol og kining gagmay mo ni pugot. Pero sigon sa kung nahibalan sa ubang lugar, naa pud sila kaugalingon nga ngalan ani gyud. Pod, basta mauna na siya. Ang atoa lang gyud karon, atoa na lang ning labugon. Unya diring dapita Sir Ma'am Idol, naghiwa na natag kalamasan sa kinabuhi para mahimong humot og lamian ang atong putahe karon. Mao na magini mga bisig nga pangsagol sa atong mga adlaw-adlaw nga pagluto gyud. Pod, unya human natog andam sa atong mga rekados diha Sir Ma'am Idol. Ibutang na lang nato tagsa sa kalaha ug ilunod na pud nato ang mga kalamasan nga atong gihiwa-hiwa. Unya timplahan nato sa asin ug bitsin, dayon butangan nato og suka. Ingani gyud may maglabog Sir Ma'am Idol. Lutuon sa namo sa sukang tuba. In short, unon ug sa amo patawagon. Sukang tuba ang akong gigamit pero dili katong aslom gyud. Pod, aron dili pud magkusmaot atong dagway naghigop nato sa sabaw gyud. Pod, samtang napabukal ta sa atong inununan Sir Ma'am Idol. Nagkagod lang ta og sa kabuok nga lube para isabaw sa atong nilabog. Dili magipud matawag og nilabog og dili nato butang tuno gyud. Pod, pero ang nakalami bitawan ni Sir Ma'am Idol no. Kung magluto magali mog ingani, sukang tuba ang gamitan ninyo sa pagkupo sa tuno. Unya diring dapita Sir Ma'am Idol, gilunod na lang atong tuno kay medyo goods naman ang atong inununan nga pakol. Mas mulami pa gyud kung espiso nga tuno atong gigamit ani Sir Ma'am Idol. Kung makita ninyo murag alanganen gyud siya sa ka-espiso. Para magyud kabuok nga lubi atong gigamit gyud. Pod, bahala na. Basta kay natay bukbangon karon. Bitirlak next time na lang pod kay ato na siyang espisohon. Kay matimplahan lang nato ni diri lami magyud gihapon kay puwerte man pud lamian ni atong isda. Labas kay mao pa man pud pagkuha ani gyud. Pod, bahala na mo decide sa akong mga luto diha Sir Ma'am Idol. Simple ra magud atong mga luto god. Inato ra good pod ni. Ug diri lang sa takutob Sir Ma'am Idol kay magkumbirada na ta.